agresif dan perspektif guys. Lagi diupload coy. Oh, biasa lebih seru. No. Yang penting kan kece. Yang penting kece jadi artis lah udahlah. Jadi artis. Oke guys. Ntar dulu sini dulu mana sini. Ntar dulu nih dari depan nih dari depan. Kembali lagi guys bersama Anah Lakin Official guys. Kita keliling kampung guys. Di kampung guys. Apa hari guys? Bahkan apa hari guys? Ya. Mobil. Oke guys. Oh ya, ke sana ya. Oke guys. Salah jalur guys. Oke guys. Rame guys. Rame guys. Sama Idan guys. Guys. Rame guys, habis hujan guys. Ya. Minggir. Mantap guys.
hati-hati di jalan. Banyak kendaraan yang lewat guys. Banyak kendaraan yang lewat guys. Hati-hati guys. Nih, sini. Seru guys. Ramai guys. Ramai guys. Mantap guys. Ya, suasananya agak becek guys. Mobilnya. Oke guys. Keliling kampung guys. NANI? お前はもう死んでいる。 Bersama ondel-ondel Sanggar Neng Betawi guys. Banyak guys pengikutnya guys. Banyak pengikutnya guys. Ya. Ini nama ondel-ondelnya Marponah guys. Namanya Marponah guys. Ya, cantik guys. Ya, cantik. Ini guys. Sini main sini nih. Sini di sini. Sini di sini. Bilangin sini. Berputar-putar sini. Ya, ayo berputar-putar coba. Mainkan. Berputar-putar. Ya, mainkan. Oke guys. Ini memenuhi permintaan saya guys. Memenuhi permintaan saya guys. Berputar-putar guys. Berputar-putar. Memainkan jurus andalan guys. Memainkan jurus andalan guys. Mantap guys. Berputar-putar. Ya, sangat agresif dan perspektif guys. Ya. Mantap guys. Oke, sama-sama guys. Nah, oke. Sampai jumpa, sampai bertemu kembali ya guys. Ya. Jalan sampai putus itu guys. Aduh, kasihan banget ya, kena batu kali ya. Udah jauh. Udah jauh Kak. Putus. Iya. Ya. Kasihan banget
maafin. Ya. Oke guys, jadi nggak enak nih guys. Oke, yuk. Terima kasih. Nana putus guys. Aduh. Iya. Udah yuk kak, udah jauh kak. Kotor, nah. Udah jauh ah. Ayo. Udah yuk, udah jauh capek kakak. Udah yuk, ayo. Nih jauh. Oke guys, terima kasih. Jangan lupa jelek kalau suka guys, dan subscribe bagi yang belum ya guys. Terima kasih guys. Ya, terima kasih. Becek guys. Minggir kak. Minggir. Nah, itu juga kaki ya. Sampai rumah ya. Foto kakinya tuh. Oke guys, terima kasih guys. Yuk.